We're getting mille fáilte iarracht go Gaillimh agus iarracht chuig dúshlán bia eile lumsa. Tá an seo is Scotty's na Gaillimh chun an dúshlán 5x5 nó 2x2 dhéana. So dúirt go léamh an bia chláir an seo séir atá ná burger, burger, slishin kosh, piece of bagoon, father piece of ron, onion rings, punta coleslaw, scallop with our now, agus massive good cadagum ishka also. That's a shinga jazz. So my heart of a board we show, being dúshlán le it's the chili shacklish na skihan chicken. Just in tails, malum these bees for agus near a vanach degin le nehe. Agus kinch go me. Hanach with jacket the other. Tá truc an nóméid agam chun an bia fad a ithe. Nílach duine is fihid as 1,100 tar éis an dúshlán a chríochnú an am. It's called the 5x5 because it's 5 of everything. And it's kind of a man versus Scotty because I'm actually going to do it as well. Against my man here, Seán, and a few others, a couple that work here, Bryson and Alex, and a couple former challengers who are hoping to beat the records today, Adrian and Andres. Well, cai mé rág bhfuil ocra sa tuachtar manis agus tá mé ré donna burgers. Well, cheap mé go raibh tús maithagam, d'arglum burger a ithe go sciupaí agus an sin ceann eile. Ach, líon mo bhualadh co sciupaí céine. Dheartha, bhí mo chun agam. Thosa mé sciupaí ach níor argráhálam, cheap mé gomach mé ná beidir trí nó ceiricín aiche, but Péir agus cara an tríú ceann. Go fásach, tá browner, BLOC, TG Cahir, muintir na Gaeltachta. It's mór an áir me, tá browner. Lean na lads eile ráid go brodúil gan mé, ach, de éirigh eile, na burgers, an ceann is fearr orthu. Éirigh, d'arg le Adrian agus Scotty an dúshlán a chríochnú. Bé lá eile go buirich, agus ar an ábhar sin, má tá aon dúshlán bia a bhfuil olaibh agam se orthu I bhfuil gantar hain nó timpeall na tíre. Bia dagháil linn, bhfála míad a phríal, agus tep omláin a dhéanamh orthu siúd freisin, agus pláic mór a dhéanamh as an hain os cór camera. Bia dagháil linn, BLOC ag tgcar.ie agus, yeah. Beidir rud a chéint beagnaí níos éasca céad ar eile lehar dá.